suppression nama utna bohona bada ko suppression je utna bohona bada maitei gi organization sing je yamali mandate leite na haibse masi ai wa kan da yam no masi akoi na mitei na ai tai maru ne ko as a manipuri indigenous mitei amo na akoi na morning go phaw ai tai ko sa amu ko na tra folk si ngasai gi akoi gi manipur da lei ba aina moi mathak ta comment to ding amde adu as a UCM gi secretary ma na akoi jalam ta moi adu dum hai doi ne ko ngasai gi moi yaw tam ni na adu yaw tam ni na ko city just petty game ne ba big pa game ma ne hai ta ko ada ngasai gi people gi mandate yaw ba na ta ga people gi mandate lei ba lei ta ba ha ji ko chume amarom da di ngasai gi moi na hai ni poto ma ko gi di ngasai gi ko tu na akoi na di recognize to bo na san di na te ko tu je akoi ko tu je kana khang de ko tu je handa gi irang si hor pa khat da handa gi irang si fuel to ma tam da hor ko ma tam da irang si bu mobilize to na ba irang si bu continue tam na ba sem bo na san ne ba kukin pina mar mar ta ngan kukin pina statement ham thole ko koi si gi irang si yaw to mai matang da koi boi sa chat to mai matang da ko kukin pina statement ham thole adagi thadong in pina statement ham thole thadong in pina ga wari na ba yaw de khote ga ai di adu me am no ning bo phaw ai ta ko meeting na ko ma tam da meeting gi agenda se kai no se in paper set to ga pira ka dam ni ko phone da ko ga hekta law na ha ga koi tha sa to na te ko masi chima koi me am khami nam chang he adagi meeting gi agenda du पुथोगanda मीटिंग एजेंडा दु पुथोगना साइगी मियाम gi oiba mandate ama leiba leita ba habi jidi मियाम gi oiba public convention कौदना adagi ngasai kano ke hani ko camera meeting sindana lekai me amna mobilize tawdana khotana tawragana ngasai gi apunba mifam ama taraganda Manipur miyam gi mandate se puthoga miyam gi mandate tadi ayo jisu dong haijage miyam na kokomida mandate pigram ni haib jo harwai miyam na UCM da mandate pigram ne jo harwai miyam na sagi kaino da samna haib da Fox da mandate pigram ne jo harwai Fox na tawda amuko na tawda UCM na tawda kokomi ni tawda JCLP na tawda natraga se samna haib da koi gi kaino na PPCM na tawda achumma ma tawra kanda akoi miyam sina akoi maning da support to la po ne ko handaki aziki mandate level leitabai wasidi ai wakanda azagi horak matam da MHN na meeting ko matam da phone da ko ki meeting se makoi da yam lan brain khalle ko lan brain khalle aduna public ta meitei public sing da natraga moina ngasai gi meitei ga kuki gi marakta community gi khana bane na utna bo hona basida chang ga koina maduda any document no putho ganda hekta sign tong na wai si new niti niom na te ko si akoina ngasai gi moina meitei versus kuki ni हाइबसे कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हाइबसे मसे अखोइना लेजिटिमाइज तबा लीगल एंगल दा सोय तोक तोक चबा नै बसे तोबम थोकेबा एनी एंगल दा अखोइना सोय सो तोरोइदबने सिगी मीटिंग से को मतमदा अखोइना खना दोइबा एजेंडा से सिनी खना दोइबा टॉपिक से सिनी हाइगा चक्कदबने को अरे अनि सुबदा आइना थमनिगिसिना मोइना पब्लिक मैंडेट लेइ नत्रगा लेइते हाइबसे मोइगी कांगपोकपी दा फमगिबा मिफम अमा दुदा मोइना चलगा दिल्ली दा वारी साबा यानाबा मैतई सिंगी मैतई की सीएसओ सिंग यावना फमिनरगा मकोइबु सप्रेस तौरई नत्रगा सप्रेस तौबोना बखोनैना उटपा यानाबा मोइना हाना मीटिंग से फमदोगांदा अखोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की एजेंडा से अखोइ अदुम स्टेन तौगनी मियाम दा मोइ चत्रिङैदा मोइगी मियाम दा मोइना होजिगी कोतुना फुएल तौबो ऑर्गनाइजेशन सिना हाइरमिसेको अदुमा हाइरमे अदुगी अनि सुबदा होजिक लेरिबा अखोइ गवर्नमेंट खनागनु ना हाइरि मनुंगसिदा मोइना सीजफायर ने हाइरे अखोइना दी लोगी एंगल दा लोगी फिबम फगलकपने न लवे अखोइ वैली की प्रजा हाइ ताइ को मैते पंगन नदगी अखोइ इंडिजिनस ट्राइब ले सिंजना लोगी फिबम फगलकपदगी नोमै कापसे लेपकपने लवे मोइना दी सीजफायर ने लवे अखोइ मोइ सीजफायर दो करिनो अखोइ खंगदे अखोइ ज्ञान तादे मोइ सीजफायर दो को अदुना मरम मोइ काना मोइना मोइगी पब्लिक ता नहानगै तौरिबा लानजे चुम्मी अखोइना तौरिसे चुम्मनी अखोइ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की दमा मैतेइना पॉलिटिकली अखोइ बु सप्रेस तौबै दमकने जे उन्ना बोनाबदा टांगपोकबी दे पब्लिक कन्वेंशन अमा फम्मिने मको अदुई पब्लिक कन्वेंशन जे फम्मा कांदा मोइगी मियाम दा अखोइ की स्टैंड दो हंदोय अदुगा अखोइना वारी सानै मरकसिदा मैते अमता लंबी दे चरन बयारोय गायना लाथो मगा चटकिबजे सिजिना मोइ पब्लिक मैंडेट लैने खंजबो ओरम बियाय अदु अखोइगी साइड तगी अखोइदी लोगी ओइबा एंगल दा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगलकने लवे अखोइदी को अदु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा थाजब थमकांदा ngasai logi oiba phibam je hena phagalak taragadi hena phagalak kanda meeting agenda do set torakanda public ta akoi usik laiba position ji sidi akoi na moida haiba sugi oiba data puto adagi ngasai gi buffer zone jing lawto then akoi gi people to people movement ya lu ga hai report ma hamje la akanda meeting agenda ama with proper documented
pre-informed meeting minutes of meeting the kari khana do no aydo adu yaura kan to goda thabak ne ko sida ma hoina amuko na mandate lay na traga kano na mandate lay te fox na mandate lay te abam thokke wa kai noi ta di masi maitei civil society as a whole ko amuko na tawra su UCM na dum hoina fasada response pada adi akhoi dum public ki matung da support to chak pata bani UCM na tawra su adum amuko na support to chala kadra adu I wakhan ne hoi loi yenga lei ringa tane ko adu maina aha me rong se advain thamje hana khanga do se ko pick and choose have late se ko pick and choose have late aduga MHA sina kanano aduga kano sina law sina kanana pai no ko MHA ri just madi law enforcement agency gumne ko aduga law se kanana pai no ha di akoi lebak si kanana nga ke ai kanda elected politician me nga kne ko sidaida akoi na yamna civilian na moina civil activist moina na tra CSO moina sigum situation da lenga ki politician me amna mathau to tra kana akoi ni chala wanga u ba se yam lan ngane ko yam thi lan ngani maram di kai no ganda ngasi ma mase BJP khatai wana te Congress khatai wana te political party loina ma including NPP ko kano NPF MPP ko adigi KPA wari bu ko moi ge agenda jing sina yam clear cut sa gi mai magi community based the politics tawni na lai hita ga di sa gi moi na public ta bon kauselaga na public ka confront tawna laga yune praja jing je khoi na hai bi yadre na utna ko na di madu di yam chauba blunder ma chauba mistake ama oi ne bu aduna sa gi akhoi na yeng ga di kai no hai ga na akhoi gi di hojikti ai wakhanda akoi di mase ai personal opinion ni ko mase akoi gi wena de hojik se politicians in the pressure mount to bagi matam ne hojik se aduga every political party ruling da leiba ka da ba loi kautho kan na ko moina masana khangna miyam gi mandate pai ba moina miyam na yaraga lengak pa yaw akoi gi dama bole pu akoi bu luching biu akoi gi damak lo se mata yaw na hai ba kamu se makoi da akoi na pressure mount to bai tangai phadam lei bo se ko moi da akoi na pressure je banga mount to ka na moi da namjal laga delhi na MHA na CSO ko rei se kai no noi ga moi ga kari wari sanari ge bai tangai phadam lei yes masida Congress BJP Congress ke ability ko masida only kandi national political party je kan da JDU adagi TDP adagi Trinamool si me amse mai magi role loi lei ade masagi political parties in gi role loi lei moi me amse na ai dum toy na mai am dum thamjai ni ko sai gi hai ba political parties in na Manipur se kamaina uningi hai ba adugi mawong da ne ba puthar toy se tai ma public da bon yam kausal bol se am kaur ba public sina sum goalkeeper do na defend to lei gi di defend to lei ga di akoi gi future political Manipur se politically akoi stand to moi mai akoi gi ngasai gi keno se akoi political position se am phasadawa ngasai gi community masen khanaba adigi maitei gi suppression ga na mayam ngang ri se chumba man bai mong da lakane ba sida akoi na as a CSO moina akoi gi di public ta awareness pi ba political pressure se mount to ba parties in sida mount to ba noi ngamoi do ta di regional gi wakhan khallo adu khallo ada khallo na hai ba engine ba moida ko even tangai fadra ga di moida pressure to ba ya na ba even da pau to be public na ko noi mathang da phole kholo adu to hai be adu akoi public se khwai maru na akoi huji lei ba public se masi pot Manipur gi issue se solve to the interest irei to man ba ama yauri ba ade se samna da amuko no wari jana chala ga na moi ke hener jano de hang ba ko ado amuko gi supporter di public se loi thola ga ha ga di amuko na to ba pot to da kerom soi ga di amuko building no mai thap di lak toi ne ba akoi UCM na to so no mai thap lak toi ne ba se ko adu akoi na akoi da ngasai gi akoi UCM da phamma ga natraga kokomi da phamma kanda Manipur da mi lak kunthra lei be manung sida mi lak trai thoi je mai tei ne lo bu kan ko mi lak ama ba akoi office da la ga noi si to we no opinion pirak pom da leiti ba ja dai go ja adagi club sing si su akoi na kokomi na natraga amuko na UCM na Fox na mai magi unit lei du to ga club sing je approach to ru nga tare ba se ko but adugi angle do amu kitang to anda magan di politicians ingi wena yingta di mai magi workers ing se vote karaga phampai draba MLA sing torop chari sing gi mayum da adum chatli mai magi PA dum phammi agi magi kani boot level gi meeting adum pangthoi even vote lep kadaba election tawra kadaba mi gi bauda boot level gi meeting tawraga mathangi
matangi election si ai kari party da lep sige na khanaba Manipur gi candidate lai hoji lei maming di paning de ko hoji lei ngarang thapa amani is the political position se study to ga khanaba le ado dadi moina pamisi miyamna pamisi ngasagi politics ti dum yawning ba aduga leiriba lebak sigi oiba originally akoi Manipur se apun Manipur se karai da stand to hanni hai badudi karai wai da stand to hanji gi hai badudi noi gi MLA da hangura bra hanguta di moi amana ba da chalaga koi worker masen MLA ga wari sanram di hai ko yam active worker ga aduna taba vote thada gi public they are not questioning anything to any political party auna mase makoina political parties in the question tawdram na Kokomi kedorige UCM kedorige Fox kedorige amko kedorige na moi gi pressure mount se CSO da la ko ado CD CSO gi mathau din natabne ba CSO di just hayeng moina politically se example mai se ke ko BJP masana BJP party president jina Manipur da phamba yadra su ko JP na da gi table do yera sada gi table do yera vice president amagi table do yera general secretary table do yera Guwahati da moina moigi tribal versus mitai gi conference ma hek phamma ba phamma ga masi gi matang sida wari se hek sana ra ba ko hek sana ga kai gumba moina moigi oi ba warol ma tholok ngam batar ga di sigi lan je sum loi gi ne ba congress ki moi ju ma ta wifi adu ada mate moi pham pai am le ngone ba congress su ma du to ngam de ba BJP su ngam de CPI su ngam de ko ade CPM su ngam de ko NPF na su ma gi ma bridging community moina ma du to ngam de auna masi Masagi politically yenganda akoi stand je divisive oiba wakalon ko akoi duga maitei jingsina akoina haitabagi hayadra natraga kai hani ko akoi gi kamaina ai gi akoi leadership singsina skill oidabagi hayadra ko masai akoi su amuk masagi moina tawgadi akoi yaroi haiba indigenous people 34 tribes akoi gi on board idea of Manipur akoi porkungam deba adungam davnina kotu adagi suda leba ngasagi mayam na hainari ba congress matamda mi kun gakta agreement to reme ai ba kambu UPF keno moi mayam sina paisa thada ga drug economy na ilak pada moi na same organization ngang ma indigenous people indigenous tribal in tari ne ba sida indigenous committee on tribal unity guys la ko ko na khang da organization 5 years mang da leiram da ba 10 years mang da leiram da organization ja sina push to ka na miyam si chatpa matamda madugi oiba law gi protection do state sina akoi gi leiriba administration then politicians sina madu pibangam deba madu pibangam drabina kai ke ganda community wise divisive policy to ganda ai gi chokri do kanna bona bada miyam gi thabak to bogi mahutta community pen ba ngangak pone to rise community pen ba ngangak pone ba alla ngasai gi se kanu da se akoi gi Allahabad ki jajamana Allahabad ki judge ama maming di pande do Allahabad ki judge amana mana judge oi matamda mana ke no to wi Ganga Jal da to ga magi phambam do mana Ganga Jal pora khiktu e ko khiktu e jina kai maram gi no ga na magi mamang de judge oi manu pa do dalit oi bai tai India gi law da dalit ga khoi ga equal oi ren lai ni ko untouchable mamangi judge se untouchable ne ba duna mana hosiki jina kai hindu da jaba judge oi jani ko mana khiktu e Ganga Jal to sengdo ine ko aduna magi ngasai chokri do chamana ba mini mana warep to chamana na mi gi wa do ta kan da logi matung ina mana warep lo dini but then mai wakhandu da ai mang phobam manu pa do untouchable dina ai mafam je sanctity sengdre aduna ai chamthoke chumthoke hai wakalon du lei ko amaina lei bata ga di politicians in jisu ngasai gi aina maitai ga famina roi na traga aina tribal ga famina roi na traga aina as a president na moina aina tribal mayam du gi mi fam do kauroi ai maitai mayam na saw kadra na lei dina ko adumaina khalle di tribal gamu na so aina hoji maitai ga contact tauru matam da na traga valley gi politicians inga contact tauru matam da ai gi yum mai tha gi dra na ki ta de madu politician du di madu oidone na phawai film lae ba akoina activist amoina ngasi bawda akoina nga gai se akoi nataga akoi gi thamoi de lei se akoina kuki nungsi daba kasu leite akoina ngasai gi naga nungsi daba kasu leite akoi gi bu unity and dignity and integrity of Manipur se challenge tawra kana akoina moi mathakta wangang gwani masida ngasai gi unity integrity and dignity se makoina challenge tawroi akoi Hasana punna akoi ST gi phangba haktuna ST na adum oijagani adagi metai na valley da lei mina duna lei mina be adum oigani akoi punna growth to minagani aduga world economy siga India gi politics siga akoi thegainer ga chokot pa kunayam same ni ai ta di adu condition lei tare akoi karam khana roiba adubu politicians in aina sum khan mada ko ai sum yam bluntly hai kan ko politicians in they do not want the crisis to end
मोइने क्राइसिस से लोशन ब पामदे अदुना पामदबनिना मोइगी लेवल दा वरी जानबा गी रूम दो लेतबा गी ममी उरबनिना फारग पुल्लगा पुबा याबा करानो से अमुकोनी कोकोमिनी वरी बुको अदगी गसागी यूसीएम नि फोक्स नि हा मोइ म्याम से फार पुल्ला कोतुनी कोतु ऑफिस ने लागा फार पुबा ने मागी दी नत्रगा अखोइगी से सामना द फोक्स की ऑफिस लापे यूसीएम की ऑफिस लापे यूसीएम की मेंबर बु क्या बु लेदनो चंगा लिसिंग मा माय अखोइना मोबिलाइज तौइसे को अलो एज अ पॉलिटिशियन मी मम न वोट कारी से कया द काइनो बा 7000 6000 10000 द कारी ने बसे 13000 द कारी ने बा मागी मनिंग द लेबा अदगी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मा मावंद पीरिबा एमएलए नि हाइतादी मागी ओनर दो हमरा अदगी ओनर दु उरकांदा माना तौबंगम दब पोतो माना तौनिंग दब पोतो सीएसओ सुम इंजल लगा काउंसिल लगा लोगी ओइबा एंगल दुना ममल लकांदा अखोई की एंगल दुना सीएसओ सिंग दुना प्रजा का खनबनी येंगु तो अखोई दी खामजबने हाबदुदी अदुदी याम थिन लाले को अदुना आई वाखंदा आई प्रजा सुम अपील इन तौजगे को मतंदा हनक वोट कारिबा मी मयाम से सुगा गान दम पारे को सुगा गान दम पारे सुलेब लेपन दम पारे अखोई दी ममांग जो हाइदुनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से अखोई मणिपुर की वखलोन जिगा चाना देबा अखोई इंडिजिनस ट्राइब्स अखोई मैतई 2500 years है ना अखोई इरांग अमता थोक्तना लेरंबसे को इरांग अमता थोक्तना लेरंबसे अखोई इंडियन पॉलिटिक्स यावदगी अखोई कनो से गसाई कॉन्स्टिट्यूशन द पीब राइट मैम दु मुनरकदा अखोई आर्टिकल 371 सी बु हाइबने ओबीसी बु हाइबने अमा बु हाइबने कोटा बु हाइबने अखोई लोइनम गसाई अखोई से मचु तोवान तोवान लोइ संबिरे मोइना को अदुना आइदी आई वाखनदि नेशनल पॉलिटिशियन सिंग से पॉलिटिकल पार्टी सिंग से कानादे मोइना एनी कमिटमेंट तौदा अखोई की अपुनबगी स्टैंड लौगा चटमिनबने ना चुम्मी अदुना मोइना कवर पकोलकपसे आई वाखनदा मसे आई वास नि अदुना आई मोतदी मसे पॉलिटिशियन के लेवल दा वारी सानाबदा सिबौ लेरे पब्लिक नोई उनारो वारी सानारो पॉलिटिशियन के लेवल दा अखोई की साइड तो अखोइना खामनी नतगा लंबी चप यारनी है कान वारी सानाबना यम चुमगदरा हाबसे आई सुमाइन तमजगी